Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri bbc.com kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Tuni ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki ya 26 z'ukwa 9. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran yatanze impuruza ko Tehran izasezera mu masezerano yo kwemerera ishami rya Loni rikora ubugenzuzi ku bisasu bya kirimbuzi n'ibihugu by'Uburayi bisubijeho ibihano. Mu Burundi, bimwe mu binyamakuru byigenga byabujijwe kwitabira umuhango w'ifungurwa ry'ubucamanza mu Burundi. Bonesha FM ni imwe mu maradiyo yakumiriwe. Tumire twabonse mu gatondo, ariko ku mugoroba twahabwe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yapashe urugendo. Mu Rwanda, bamwe mu barimu baravuga ko bahangayikishijwe n'amabwiriza mashya ya Minisiteri y'Uburezi yo gukora no gutsinda ibizami by'ubumenyi bw'icyongereza, bitaba ibyo bakirukanwa ku kazi. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu cyongereza tukanakimenya ni byiza, ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini n'utagitsinda ugende, urumva ko bihinduye indi sura. Ntibagirwe imikino nabaza muganga nk'uko bisanzwe buri wa gatanu. Ibi byose n'ibindi bikubiye muri aya makuru ni mu kanya nyuma y'uko Nina Iradukunda bagezaho incamake y'amakuru ya BBC avugwa ku isi. Umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yashikirije ijambo ririmo ubukazi bwinshi mu nama nkuru y'ishiramwe mpuzamakungu ONU, ahakana ko igihugu ciwe kiriko kirakora genocide i Gaza canke ko kiriko kiratera inzara ku bantu baho. Yataye umwikomo ku muhari Hamas ko ari wubuza abanyagaza guhunga no kubiba ivyo kurya. Bwana Netanyahu yasezeranye kurandura amasigarira y'uwo muhari. Yagiye igice kinini c'isi ko cibagiwe ububisha Hamas yakoze mu gitero yagavye itariki 7 mu kwezi kw'icumi umwaka wa 2023. Yateye kandi utwatsi ibihugu bimwe bimwe byo mu burengero kuco yise kwihenda gukomeye kwemera ukubaho kwa leta ya Palestina. Abantu bamwe bakomeye amashi ijambo ryiwe, ariko abandi baharugwa muri za mirongo baseruka ibihugu vyabo baciye bisohokera. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, naho Bwana Netanyahu yavuze ivyo Perezida Trump yabwiye abanyamakuru ko amasezerano y'amahoro ku bwa Gaza ari hafi kugerwako. Mu majambo yavuze igihe yariko araja mu marushanwa mpuzamakungu y'umupira wa golf, Bwana Trump yavuze ko bisa nk'uko bafise amasezerano ku bijanye na Gaza azotuma abafashwe bunyagano batahukanwa n'intambara igahera. Yagize ati amahoro azoboneka. Mu ntango z'indwi, Bwana Netanyahu yarabonanye n'abarongozi b'Abarabu ku ruhande rw'inama yishira hamwe mpuzamakungu ONU. Amerika yari kwirategura umugambi w'amahoro w'ingingo 21 azobonana na Bwana Netanyahu kuwa mbere. Muri Sudani, abagwanyi b'umuhari witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF umfunyafunyo bashize inguvu mu ntambara yo kwigarurira burundu El Fasher. Abagwanyi ba RSF basohoye amasanamu yagenzuwe na BBC yerekana ko bagenzura ikibanza gikomeye cy'igisirikare muri ico gisagara, aho bamaze umwaka urenga bagose mu ntambara ikazi hagati y'abanyagihugu. Abo bagwanyi baherutse kugaba ibitero muri El Fasher, igisagara ca nyuma kikiri mu minwe y'ingabo za leta n'abasomambike bazo muri Darfur. Inkuru ya Barbara Pret Asha mwumva mwijwi rya Prime ku magenge. Video yerekana abagwanyi ba RSF ahantu BBC yahinyuje ikamenya yuko ari cicaro gikuru c'ingabo zikoresha ibiduga bitamenwa n'amasasu asanzwe mu buseruko bw'ikibuga c'indege. Hafi yaho hariho ayandi makambi biboneka yuko ingabo za Sudani arizo zikiyagenzura, ariko arundanye mu gace gatoya k'akarere kakiri mu minwe y'izo ngabo kagumye kaba gato ku murindi munini muri aya mayinga heze. Abantu hafi ibihumbi 300 bagotewe muri ico gisagara
bahanzwe n'inzara n'amabombe y'urutavanako mu gihe RSF iguma yegereza gusumba. Ariko muri iyi minsi abagwanyi ba RSF basohoye amasanamu bariko bararamutsa abanyagihugu bahunga mu gisa no kugerageza kwerekana yuko badakora amahano nk'uko bazwi. Mayama Sise yahoze ari umukuru w'abagwanyi yagirizwa kwinjiza abana mu gisirikare mu ntambara ya kabiri hagati y'abanyagihugu muri Liberia yirukanywe muri Amerika. Abajejwe ivy'abimukira bavuga ko bwana Sise azwi ku izina rya Black Diamond yinjiye muri Amerika afise visa yo kuramukanya akaba aciye imyaka 10 ubu. Mu nyuma arondera uburenganzira bwo kuba muri Amerika biciye mu kubaka ugwiwe. Yarahakanye ko afise isano n'umuhari w'abagwanyi bagwanya ingabo za Charles Taylor igihe umucamanza w'ivy'abimukira yavuze ko ivyo Sise yavuga atakuri kurimo, yongera avuga ko yari yiswe uregwa ivyaha vyakorewe mu ntambara muri Liberia. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Umukuru wa leta y'Ubudagi azwi nka Chancellor Friedrich Merz yasabye ibihugu bya Mozambique na Ukraine gutegekanya kongera uburyo bw'amahera akoreshwa mu kugwanya Uburusiya kuvogera Ukraine. Mu byo yanditse mu kinyamakuru Financial Times, bwana Merz asaba abanyaburaya gukoranya amadolari miliyaridi 160 z'inguzanyo nshasha zo gufasha Ukraine mu gisirikare. Ni inkuru ya Dani Abahad muvamwe ije Yvette Kabatesi. Friedrich Merz yanditse ko hageze gushyira iherezo ku cyo yise uburyarya bwo kugerageza gusunika iminsi bwa Vladimir Putin agashyirwaho igitutu cyo kwemera ibiganiro. Bwana Friedrich asanga guha umwenda munini Ukraine byafasha guhagarika intambara aho kuyikomeza, ngo uwo mwenda wakoreshwa kugura ibikoresho bya gisirikare mu gihe byakwemezwa n'impande zose mu rwego rwo gufasha Ukraine kuzahuka. Chancelier y'Ubudagi ntashigikiye ifatirwa ry'imitungo y'Uburusiya, ariko avuga ko izo miliyari zitakorwaho kugeza ubwo Uburusiya bwishyuye indishyi Ukraine kubera intambara bwateje. Merz yemeza kandi ko uwo mwenda w'umuryango w'Uburayi ngo waba ari nk'ikimenyetso kuri Amerika. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya bizwi nka Kremlin byaneguye ibiganiro byo kurasa indege z'igisirikare cy'Uburusiya zija mu kirere cy'ibihugu biri mu muryango wa OTAN, bivyita ko ari kutigengesera kandi biteje akaga. Ivyo bije inyuma y'ibiherutse kuba aho indege z'Uburusiya zakoze ivyo nyene, harimo no kuvogera ikirere ca Estonia ziguruka hejuru y'ikiyaga ca Baltike. Ivyo vyatumye kutumvikana kongerekana kubera indege z'Uburusiya zitajamo abadereva zinjiye mu kirere ca OTAN mu bihugu birimwo Pologne na Romania. Perezida Trump yavuze ko OTAN ikwiye kurasa izo ndege z'Uburusiya ziriko ziravogera. Umukuru w'akanama k'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko iyo ngingo bariko barayigako. Frida urakoze Nina, iradukunda gusa nongeraho gato cyane ko ikiyaga mu Kinyarwanda ni inyanja. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Burundi, ahafunguwe umwaka w'ubucamanza mu muhango wabereye mu nteko ishinga amategeko i Bujumbura kuri uyu wa gatanu. Ni igikorwa ubusanzwe gifunguriwe rubanda ndetse n'itangazamakuru muri rusange, ariko ku buryo budasanzwe bimwe mu binyamakuru byigenga byakumiriwe mu nteko, birimo nka radio televiziyo Isanganiro, radio Bonesha FM ndetse n'ikinyamakuru Iwacu. Igitangaje nuko bari baratumiwe mbere, nyamara mu butumwa bwanyuze kuri telefone umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga yategetse abanyamakuru b'ibyo bitangazamakuru kudatara amakuru ajyanye n'iki gikorwa mu nteko ishinga amategeko. Twashatse kumenya uko byagenze. Patrick Waso avugana na Alain niyo mucamanza ukuriye igisata cy'amakuru muri radio Bonesha FM. Twebwe twari twaronse ubutumire buvuye muri Cour suprême, hanyuma batubwira ko twoja mu bikorwa bizobera mu nama nshinga amateka byo kuguruza icese ibikorwa by'ubutungane. Ubutumire twabaronse mu gatondo, ariko ku mugoroba twahabwe turonka telefoni tubwira yuko byahindutse kubera ngo hoba habuze ubusinya yateza kuba yapashe urugendo. Ariko rero twebwe twayefashe muri iyo ntumbero guko byari maze imisi bivugwa aho habaho ibikorwa mu nama nshinga amateka hakakirwa ibimesha makuru bimwe byanditswe. Uyo turungitse umukozi wacu umesha makuru agenda kurikirana ibyo byo muri amashinga amateka, ashaba yuko iyo radio aserukira muzatumiwe itarimwo, urumva uteza gusinya hamukinjira. Gutyo rero bishaka dutangaza kubona hariho amaradi amwe
arekuriwe kuja gukurikirana ibikorwa bibera muri amashinga amateka n'ayandi asa nuko abujijwe ubwo burenganzira kandi ibikorwa bibera muri amashinga amateka ni ibikorwa biteza kubera ku mugaragaro uko amateka bivuga mu bwirwa shingira avuga yuko bateza kubikorera ku mugaragaro y'inama iri kurakorana hari yanye n'abanyagihugu bashobora kwinjirayo bagakurikirana ibikorwa biriko biragenda kuko ari byerekeye abanyagihugu. Mwebwe nk'urongo ruganda kumenyesha makuru mukaba muri ugutwi n'igisho ry'abene gihugu musabike mu majambo make. Twe nta kindi twosaba nuko twofatwa nk'abandi nk'ivyo bimenyesha makuru bindi birekurwa kugenda gukorerayo natwe dukora nkabo dusangiye ibikorwa nukuvuga twishikiriza abatoye abo batowe uko ibikorwa biko biragenda kumbure banamenye nuko abo batoye bariko arabaserukira muri amashinga amateka nta kindi cyo twasaba ari nuko boduha twese tukagenda tukakurikirana uko ibikorwa bigenda maze tukabimenyesha abategeza kuvyakira abo babatoye. Ariko ibikorwa byabere mu kigobo no munsi sigi n'amashinga amateka byari ibikorwa byo kugura umwaka w'ubutungane kwerekeye muvuga ngo n'amashinga amateka n'amashinga amateka mu ntango nahubwiye yuko ivyo bikorwa bizatiza kubera mu n'amashinga amateka nkuko naronse amakuru avuye mu bari badutumiye bavuze yuko habuze ubusinya iyo liste cyangwa ngo rutonde rw'amaradiyo yari yatumiye bakatubwira yuko yoba yafashe urugendo nukuvuga ko yagiye atashize kuwo mukono ngo byatumye rero bavuga bati atabishize ku mukono ntidushobora kubakira niko amateka avuga kumbure aho ibyo bikorwa byabereye. Uwo yari Alain niyo mucamanza wavuganaga na Patrick Waso ibujumbura. Twashatse kumva icyo uruhande rw'umuvugizi w'urukiko rw'ikirenga Agnes Bangiricenge avuga ndetse n'umuvugizi w'inama y'inteko ishinga amategeko ariko ntabwo twashoboye kubabona. Turamutse tubabonye muzabyumva hano kuri BBC Gahuza. Reka noneho dukomeze mu Rwanda. U Rwanda ni kimwe mu bihugu bike ku mugabane wa Afurika bihuriye ku rurimi rumwe ikinyarwanda. Imwe mu nyungu yabyo ni ukoroshya ubusabane n'itumanaho hagati y'abaturage ariko ku rundi ruhande binagora benshi kwiga cyangwa kuvuga indimi z'amahanga akenshi kubera ko zidakenewe mu buzima bwa buri munsi bw'imigenderanire y'abanyarwanda. Ibintu biri mu nzira yo guhinduka ariko kubera ko icyemezo cya Minisiteri y'Uburezi gisaba abarimu bose gukorerwa isuzuma ku rurimi rw'icyongereza mbere yo kwemererwa gukomeza kwigisha. Imwe mu mpungenge igaragazwa n'aba barezi cyane cyane abakuze nuko bize mbere y'ihinduka rya gahunda y'ururimi rw'imyigishirize yavuye mu Gifaransa igashyirwa mu Cyongereza. Ku ruhande rw'abashinzwe uburezi ariko ngo nta mpamvu yo guhangayika kubera ko igihe gihagije cyahawe abarimu mu kwitegurira isuzuma. Jean Claude Mwambutsa yaganiriye na bamwe muri bo adutegurira inkuru. Umwarimu wansabye kutamuvuga amazina amaze imyaka 26 yigisha namusanze muri rimwe mu mashuri yisumbuye mu ntara y'Uburengerazuba ngo yize mu Gifaransa kandi ntiyagize amahirwe yo kwiga icyongereza kiri mu ishuri. Gahunda iteganijwe yo gusuzuma ubumenyi mu cyongereza isa n'imuteye impungenge. Kutusaba ko twagombye guhugurwa mu cyongereza tukanakimenya ni byiza ariko nabwo kuvuga ngo urakigira kugira ngo tuguhe ikizamini utagitsinda ugende urumva ko bihinduye indi sura. Avuye ku ishuri saa 11 umwana agomba gutahana homework ya buri munsi none mwarimu we yayiteguye ryari ese arayikosorera umwana ryari anashobore kwiga. Izo ni imbogamizi. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zitandukanye zo guhugura abarimu mu cyongereza rimwe na rimwe zifashishije ikoranabuhanga rya internet. Gusa amasaha menshi basabwa kwigisha ndetse n'ubushobozi bukeya bw'amafaranga ngo ntibyemerera benshi kugura telefone zigezweho ndetse no kubona amafaranga yo kugura internet yo kubafasha kwiga icyongereza. Mugore Nejo Janvier wigisha mu ishuri ryisumbuye rya Gishoma mu karere ka Rusizi we yize ubumenyi bw'ibinyabuzima kugeza ku rwego rwa kaminuza. Nta mpungenge afite ku bizami biteganywa ariko ngo babitegura bakwiye kuzirikana ko icyongereza atari ryo somo ry'ibanze bakurikiye. Ntabwo ari yo kuri principale twize muri kaminuza. Kabiri nuko dufite impamyabushobozi zigaragaza ko ibyo twigisha twabyize. Icyongereza rero ntago ari yo qualification yacu. Habayeho gutsindwa nge numva icyaba cyiza ari uko bahugura n'ubundi waba watsinzwe. Mu gihe abarimu bagitegereje ibizamini by'icyongereza ku bayobozi b'amashuri byo byarabaye. Umwe mu bakoreye mu ntara y'Uburasirazuba
yambwiye ko yakoze ikizami mu buryo bwanditse ariko ntiyisanga ku rutonde rw'abagomba gukora ikizamini cyo kuvuga cyangwa interview. Uyu avuga ko abona harabayeho ukudakorera mu mucyo kuko atasobanuriwe impamvu kandi yarumvaga ikizamini cyanditse yagikoze neza. Minisiteri ishinzwe uburezi ivuga ko kugenzura ubushobozi bw'abarimu mu rurimi rw'icyongereza ari ihame. Ku kibazo cy'abafite impungenge zo gutakaza akazi mu gihe badatsinze isuzuma riteganywa, Minisitiri w'uburezi Joseph Nsengimana avuga ko hakiri amahirwe. Aha hari mu nama iheruka kuba ihuje inzego zitandukanye zikuriye uburezi bw'u Rwanda. Hari urugero bagomba kuba bariho mu byerekeye icyongereza, bivuga ngo abarimu bashya tureba ko bageze kuri urwo rugero mbere yuko bahabwa akazi. Abarimu basanzwe bakora bo bazahabwa amahugurwa kugira ngo twabahaye imyaka 3 kugira ngo bigerweho. Iyo ukoreye ikizamini ugasanga utari kuri iyo level, uhita ujya muri ayo mahugurwa kugira ngo iyo level izamukeho. Nta muntu uzirukanwa ngo ntabwo yagezeho kugeza igihe iyo myaka 3 ishize. Urwego rw'uburezi ni rumwe mu zikunze kubamo impinduka nyinshi ndetse n'ireme ry'uburezi butangwa rikaba rikunze gushyirwa mu majwi. Hari abavuga ko abanyeshuri bamwe barangiza kaminuza badafite ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo. Mu mpinduka nshya zivugwa harimo gutanga amasomo harebwa ibikenewe ku isoko. Icyongereza nacyo kikaba kigomba kuza ku isonga kuko cyiganje ku rwego mpuzamahanga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa, inkuru yawe tugejeje ku saa 12:46 mu Rwanda no mu Burundi, ni saa 11:46 i London mu Bwongereza. Iyi ni BBC Gahuza, urayumva no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye mu kanya gato k'amasegonda 5. Ndi Prudence y'Igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi yatanze impuruza ko Tehran izasezera amasezerano yo kwemera ishami rya Loni ko rikora ubugenzuzi ku bisasu bya kirimbuzi niba ibihugu by'Uburayi bisubijeho ibihano. Itsinda ry'ibihano by'umuryango w'abibumbye rizashyirwa mu bikorwa kuri uyu wa gatandatu nyuma y'Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'Ubudage biregeye Tehran kurenga ku masezerano yo muri 2015 yaragamije kubuza Iran gutunganya no kwagura ibitwaro kirimbuzi. Inkuru ya Ambarasani Ethirajan muragezwaho na Siriake Muhabanayo. Urwego mpuzamakungu rujeje kugenzura ingufu za nucleaire ruriko ruragerageza gusubira kugiriranira imigenderanire na Iran no gusubira kugenzura inyubakwa za nucleaire z'ico gihugu nyuma yaho Israel na Amerika bitereye ivyo bibanza mu kwezi kwa gatandatu. Ariko abajejwe imigenderanire y'ibihugu vya Buraya bemeza ko Iran itareka abagenduzi ba ONU ngo bashike hose. Umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire Abbas Araghchi yabonanye na mugenzi we w'Ubwongereza Yvette Cooper ngo baganire ivyerekeye ico kibazo mu gihe hariko haraba inama ya bose ya ONU i New York. Ibihano bishobora kugira ingaruka ku gitoro ca Iran no ku mabanki. Iran ivuga ko iyo ngingo atayifatiye kandi idakurikije amategeko. Tujye muri shampiyona y'isi y'amagare ikomeje kubera i Kigali mu Rwanda, wirushanwa ubu risingira umusozo aho ritegerejwe kusozwa ku cyumweru. Mu kanya gashize navuganye na mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ukurikirana ayo marushanwa, natangiye mubaza uko uyu wa gatanu byagenze. Kuri uyu munsi habaye amasiganwa abiri, ahanini abakurikira amagare bise ngo ni isiganwa ryo kureba abambere bahazaza amagare ku isi kuko ni isiganwa ry'abakiri batoya ryabanje, no kuvuga junior, ni ikiciro cy'abatarengeje imyaka 23 cyakurikiyeho kirangiye none hamwe no mugoroba. Aho rero mu bakiri batoya cyangwa junior umwongereza witwa Harry Hudson niwe wasize abandi abo wa mbere ku isi. Hanyuma mu batarengeje imyaka 23 mu kanya gato gashize umutaliyani witwa Lorenzo Fini w'imyaka 18 ari nawe mutori mu isiganwa yasize abandi bose batarengeje imyaka 23 mu bagabo. Niryo ryabaye uyu munsi muri make. Samba, twakomeje kugaruka cyane muri iki cyumweru ko iri rushanwa ry'isiganwa ry'amagare ku isi n'ubwa mbere bereye ku mugabane wa Afurika by'umwihariko mu Rwanda. Hari icyo umugabane wa Afurika urimo kunguka n'u Rwanda cyane cyane rwariteguye? Ikintu kinini Afurika irimo yunguka nuko nk'ubu ngubu ku nshuro ya mbere n'ubwa mbere abakinnyi ba Afurika bitabiriye ari benshi shampiyona y'isi. Ibihugu bimwe na bimwe nka Sudani y'Epfo,
Benin, Eswatini ni ubwa mbere byitabiriye isiganwa mu byiciro bitandukanye. Noneho wagaruka muri rusange mu by'umwihariko ku Rwanda ruri kwakira isiganwa, abantu barenga 15,000 barimo abakinnyi, abagendana nabo, abantu bakunda amagare bavuye mu bice bitandukanye by'isi, abo bose baje mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ngubu abacuruzi muri za hoteli, abakodesha amazu, ibi bita za Airbnb, kumanuka kugira ku bacuruzi bato mu bintu bitandukanye, nyine barimo barungukira mu buryo butandukanye bavana inyungu kuri abo bantu bangana gutyo binjiye mu gihugu bitwaje amadevize menshi cyangwa se amafaranga menshi y'ibihugu by'amahanga azabatunga. Nubwo rero navuga ngo mu isiganwa bigoye cyane abakinnyi ba Afurika, ariko umugabane wa Afurika urimo urabona inyungu muri rusange, by'umwihariko n'u Rwanda rwateguye rino siganwa. Mu gihe rero ririmo kugera ku musozo waryo, ubu ngubu hateganyijwe iki mu mpera z'iki cyumweru? Mu mpera z'iki cyumweru nibwo hitezwe noneho icyo nakwita ngo ni final. Abantu benshi bazaba bategereje kureba mu cyiciro cy'abagore bo bita elite, ni bande bazaba ba mbere ku isi. Abo bazasiganwa ku munsi w'ejo bonyine, isiganwa rirerire. Hanyuma abagabo ku cyumweru ariyo event ya nyuma cyangwa se aricyo gikorwa cya nyuma cy'umunsi gisoza iri siganwa, abagabo bazasiganwa ibirometero bigera kuri 267 bazenguruka ibice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Niwo munsi mukuru w'iri siganwa mpuzamahanga ry'isi, ari nabwo rizarangira. Samba Cyuzuzo, dukomereze i Kigali kandi mu mikino na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese bakunzi y'imikino kuri BBC. Ayuyu munsi nyahere muri Afrika, imikino yo guhatanira igikombe cy'ayabaye ya mbere iwayo. Ikipe ya Aigle Noir ihagarariye Burundi ku munsi w'ejo izahura na Djibouti Telecom. Umukino uzabera kuri Abebe Bikila Stadium ni mu gihugu cya Djibouti. Mu mukino ubanza amakipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Ku yandi makipe yo mu karere, Yanga yo muri Tanzania izakira ikipe ya Waliete yo mu gihugu cya Angola ku kibuga cyitiriwe Benjamin Mkapa i Dar es Salaam. Mu mukino ubanza Yanga yari yayikubise 3 ku busa. Ikipe ya Vipers yo mu gihugu cya Uganda yo izakira African Sports yo mu gihugu cya Namibia mu mukino ubanza mu mujyi wa Windhoek. Vipers yari yatsinze 1 ku busa. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League izakomeza mu mpera z'icyumweru. Umukino utegerejwe cyane n'uzahuza ikipe ya Newcastle United na Arsenal ku kibuga cya St James's Park. Arsenal imaze kuhakubitirwa imikino 3 iheruka, ariko Newcastle kuri ubu ntihagaze neza cyane nyuma yaho itakarije rutahizamu wayo Alexander Isak wagiye mu ikipe ya Liverpool. Umukino uzabimburira yindi ku munsi w'ejo, Brentford izaba yakira Manchester United, naho Liverpool itaratakaza inota izaba iri Selhurst Park yakirwa na Crystal Palace. Chelsea yisobanura na Brighton, naho Manchester City ikakira Burnley ku kibuga cya Etihad muri imwe mu mikino yo mu mpera z'icyumweru. Muri Espanye ho umukino ukomeye uteganyijwe ku munsi w'ejo ukazahuza bakeba mu mujyi wa Madrid, Atletico yakira Real. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nabateguriye. Je nitwa Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves. Reka Yvette kabatesa kuruhure mu kiganiro baza muganga. Mwiriho neza. Lupus cyangwa se lupus ni imwe mu ndwara zitera umubiri kwivumbagatanya bikaza gutera ibibazo bitandukanye ku ngingo z'umubiri nyinshi. Cyakora iyo imenyekanye uwo muntu ashobora gufashwa. Uno mugoroba turi kumwe na muganga Jean Baptiste Amani mu bitaro bya Kaminuza bya Kigali. Ubundi lupus ni imwe mu ndwara nyinshi y'imyivumbagatanyo muri aho umubiri ukora abasirikare bangiza ingingo hafi ya zose z'umubiri, guhera ku bwonko kugera mu nyama zo mu nda, mu bihaha, umutima no ku ruhu. Yewe hari ibimenyetso bimwe na bimwe turi buze kubibona bishobora kugaragara biturutse kandi n'ubundi kuri abasirikare b'umubiri bashobora kuba bagenda bangiza ingingo zitandukanye z'umubiri. Mu by'ukuri twavuga ko ari ingingo zose, ariko rero hakaba n'ubundi bwoko bwa lupus bufata gusa uruhu. Urumva rero lupus ni indwara ishobora kugira amasura atandukanye ku buryo utavuga ngo niba mbonye iki ngiki gusa ndahita nemeza ko ari iyi ndwara yitwa lupus. Muri make nuko nkuko navuga lupus ingingo ifata muri rusange.
rero umuntu ayirwara ate uko kwivumbagatanya k'umubiri kugenda gute? Mu by'ukuri ntabwo siyanse cyangwa se abahanga mu bushakashatsi bari bamenya neza igituma umubiri ukora abo basirikare, ariko bitekerezwa ko ahanini imirasire y'izuba ari ishobora kuba nk'imbarutso yuko abasirikare b'umubiri batangira gukorwa ari benshi bagatangira kwangiza, cyangwa se hari n'ibindi bitekerezwa n'abahanga ariko bitaremezwa neza, iyi mihindagurikire y'ibihe cyangwa se wenda kuba ahantu mu nganda cyangwa se n'ahandi hantu hashobora kuba hari ibidukikije bishobora kuba birimo ibinyabutabire runaka byatuma umubiri utangira gukora abasirikare bangiza ibice bitandukanye by'umubiri. Ni gute rero iyo lipus cyangwa se lipase igenda ikangiza izo ngingo, bigenda gute? Abo basirikare navuga b'umubiri bangiza uturemangingo twibanze tw'ingingo z'umuntu, cyangwa se uturemangingo tw'imbere twitwa cell DNA, intima y'uturemangingo. Ubwo rero kubera ko nta rugingo rutagira uturemangingo, niba abo basirikare bashobora kugenda bakangiza intima za buri turemangingo, birumvikana ko buri rugingo rwose rw'umubiri w'umuntu rushobora kuba rwagira ibyago byo kwangirika muri ubwo buryo, kuko abasirikare bagiye bakagera muri iyo ntima batangira kusa nk'abayangiza cyangwa bayishwanyaguza. Ibimenyetso rero bikagaragara gute? Ibimenyetso bikunda kugaragara by'ibanze ni ibimenyetso byo ku ruhu, aho usanga wenda nk'umuntu afite amabara ku ruhu, ugasanga afite nk'ikibara cy'umutuku cyane cyane mu maso, ahagana mu maso rwose kimeze nk'ikinyugunyugu, mu gifaransa bagita butterfly sign, cyangwa se umusatsi ukagenda upfuka ku buryo upfuka noneho hakagenda ntihazeho inkovu ku mutwe, cyangwa akagira ibisebe mu kanwa. Ibyo nibyo bimenyetso bikunda kugaragara ku ruhu, ariko hari n'ibindi bimenyetso nk'uko nabivuze abaganga bashobora kubona mu buryo bwo gusuzuma umurwayi, nk'umuntu wenda akaba yagira nk'amazi menshi mu bihaha bita pleurésie, cyangwa se uruhande rw'umutima, cyangwa se ugasanga rimwe na rimwe ingingo nazo zirafashwe zirabyimbye. Ibyo byose ni ibimenyetso bishobora kugenda bituma umuganga atekereza ko umuntu yafashwe n'iyo ndwara. Hari igihe usanga bavuga ko indwara kenshi umubiri wirwanya zishobora no kuwangiza zigatera ingaruka zikomeye. Kuri lipisi se bimeze biti? Icyo dutinya cyane nubwo izindi ngingo nazo zishobora kwangirika nk'umutima, ibihaha, ariko akenshi urugingo rwangirika bikaba byatera impungenge ni nk'impyiko, byitwa lupus nephritis, kuko iyo impyiko zifashwe hari igihe zangirika vuba cyane, ugasanga umuntu akeneye kujya kuri za mashini za dialyse cyangwa se agakenerwa guhabwa indi mpyiko nshyashya. Umuntu rero yagira amatsiko yo kubaza ati se iyi ndwara ya lupus iravurwa? Iyi ndwara rwose ni indwara ishobora kuvurwa, ariko umuntu afata imiti yayo navuga hafi nk'ubuzima bwose buba busigaye bw'umuntu, ariko ishobora kuvurwa ikasa nk'icecetse. Iyo icecetse rero twebwe nk'abaganga tuba twumva ko indwara twabashije kuyikontorora, ariko noneho akajya akurikiranwa n'abaganga, hari ibipimo tugenderaho ngo turebe ko indwara yacecetse, ariko imiti umuntu akazayibaho igihe kirekire cyangwa se hafi ubuzima bwe bwose. Rwose navuga ko umuntu ashobora kubaho ubuzima busanzwe kandi afata imiti ya lupus. Dusoza muga, hari igihe usanga nk'umuntu yibaza ati se lupus nubwo nyumva ari kubanza hari indwara wenda zo hanze, wenda abanyarwanda zidakunze kuhageraho, cyangwa se mu Rwanda nkamwe muvura abantu mukora mu bitaro bigendwa cyane, iyi ndwara murayibona kenshi? Yego, n'ukuri turayibona mu barwayi twakira, si benshi ariko hari bamwe usanga bayifite, ndetse ugasanga rwose tubahaye ubuvuzi bukwiye bikagenda neza tukabafasha. Gusa kubera rero idakunda no kugaragara, usanga nyine abantu batanayimenya cyane, cyangwa se bakatugeraho bageze kuri za ngaruka zayo zikomeye zifata ubwonko, bagagaye, impyiko zangiritse. Muganga Jean Baptiste Amani watubwiraga ku ndwara ya lipasi ituma umubiri wivumbagatanya. Ni hano rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo. Ikigali nukasanuka amabaruwa 2790, email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Uramukewe neza nawe Yvette Kabatesi na muganga Amani mwaganiraga. Mbere yo kuva muri studio nakubwira ko ejo mu mvo n'imvano tuzabagezaho ikiganiro cyerekeye ingorane ababyeyi bafite abana ariko badafite ababyeyi bombi, yaba abagore cyangwa abagabo, bakunze guhura nazo ni ingorane bakunze guhura nazo, ingorane ndetse zigera no kubana. Ku cyumweru no runana bice 2 niba utarabyumvise nakubwira iki ku cyumweru. Wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango, twafashijwe na Volodymyr Muzechka. Ngende Prudence Nyumva urahajyana kandi weekend nziza.